Pozdrav svima, dobrodošli na novi video na Cyber Balkan YouTube kanalu posle jako puno vremena. Izvinjavamo se što nismo snimali baš dugo, imali smo nekih poteškoća sa opremom i tako nekih stvari dodatnih i sa privatnim životom. Sa ovim klipom krećemo, odnosno ovo je uvodni klip u niz klipova o objektno orijentisanom programiranju u C#. Program sa kojim ćemo raditi se zove Microsoft Visual Studio. Ovdje kod mene je 2015, ali ne morate vi toliko da se otvarate baš da bude to toliko skupo i kako se zove napredno, možete onaj 2010, 9, nebitno, znači ništa nije tu mnogo izmenjeno od onih stvari koji će nama trebati. Link kako do programa dođete, znači ostavit ćemo u deskripciji, znači ima zvaničan sajt njihov, imate da skinete besplatno i sve što treba da radite kad skinete, dobro imate onaj 30 dana onaj probni period, ali to vam ne bih preporučio, nego odmah lepo napravite nalog ko što sam ja to radio, znači uđete tamo na njihovom sajtu, znači to je mislim Microsoft je live.com, ne znam tačno, video ponudit će vam u programu da registrujete ako ste učenik srednje škole ili čak ili ako ste student, znači za vas je to besplatno i življavajte se na te pogodnosti. Ako ste penzioner, nisu račune da će penzioneri se bave programiranjem, ali iskoristite tu nekog od studenta, srednjoškolca i ostalo i napravite nalog. Da ne dužimo preterano, znači link će vam biti u deskripciji videa. Ja neću sad da skidam ponovo jer imam program, niti da ga instaliram, pouzdam se u vas da znate da instalirate program, znači jako jednostavno. Evo na primjer sad ćemo da se upoznamo sa radnim okruženjem. Ja sam program već pokrenuo, da ne biste vi čekali jedno 25 minuta dok to krene kako treba na mom računaru, tako da idemo sad ovom gornjem delu gde je ovaj padajući meni, idemo file, new, project, to je da otvorimo novi direktorijum, odnosno novi projekat, izvijem se, u Visual Studio. Mi ćemo se baviti Visual C#, ali ovdje imate dosta programskih jezika, ali ne ulazimo u to. Radit ćemo Windows Form Application, znači radit ćemo neke stvari, pošto sam video, gledao sam ima dosta tutoriala vezano za C#, ali niko nije radio Windows Form Application, svi su radili Console Application. Može preko jednog i drugog, ali meni je nekako lepše, ovo ima malo lepša interakcija. Naravno treba ovdje pišete ime programa, znači gledajte da to bude jedna reč, poželjno mi ćemo da stavimo moj prvi program, to su 3 reči ali u jednoj, pa ćemo da računamo kao jednu. Ovdje je lokacija, odnosno idete na browse i otvorite folder u kojem ćete čuvati vaše programe i idete OK i čekate da to proradi. Možda će malo duže čekati, a malo ćemo da pričamo dok to ne otvori, jer ne planiramo da to u montaži sečemo i ubrzavamo, jer previše je to posla za jedan klip. Trebalo bi da otvori svakog trenutka, znači da kažemo nešto o C#. C# je objektno orijentisan programski jezik, on je naslednik C i C++ programskog jezika, njegova sintaksa nije nešto previše složena, ima oko 80 rezervisanih reči, znači radi po principu skoro sličan je nekim poznatim programskim jezicima. Ako poznajete neki programski jezik, lako ćete savladati C# i ako ga ne poznajete, osnove će vam ići lako, samo dok malo se uhodate u tu stvar. Evo, ko što vidite, pokrenula se ta forma. Ovo je taj deo da ćemo mi stavljati neke batone, labele i ostalo u ovu formu. Sad ćemo objasniti šta je sve to. Ovaj deo ovdje je namijenjen za stilizovanje. Sad ćemo da promenimo boju, evo stavit ćemo ovu lepu gej boju. Šalim se, a stavit ćemo neku lepšu, ovo baš bude za oči. Ova boja je baš lepa. Znači ovdje podešavate pozadinu, znači možete da stavite neku sliku, nebitno, znači malo da je mašti na volju da vi to vežbate, da si
igrati dok ne krenemo sa nečim konkretnim, znači podesite font, nebitno, znači nećemo to sada diramo. I ovdje piše text form 1, ajde mi ćemo napišemo Cyber Balkan. Evo vidite ovdje se promijenilo, piše Cyber Balkan. Dalje, u ovom levom dijelu, gdje mi je bre toolbox? Izvinjam se, male poteškoće, ne, to bre. Ne. Sad ćemo da vidimo samo toolbox gdje nam je. To nam je trenutno nestalo. Samo dok ja pronađem gdje se baš to otvora. Sekundu, ovdje ću stvarno morati da pauziram na kratko dok to pronađem. I evo nas ponovo u programu. Posle male pauze, pošto sam ja morao da nađem ovaj toolbox, vama će se nalaziti ovdje sa strane i kada pređete ovako preko toga, on će vam se pokrenuti što je ovo, majkom. Izvijem se sekundu. Malo sam ga previše uveličao. Aha, evo ga. Samo da ga suzim. Ako u kojem slučaju budete kreten kao ja i to pomerite, znači možete ovdje vidite pretragu i samo kucite toolbox i on će vam izaći i pozicionirati ga gdje vama odgovara. Sad ćemo za sad, ajde da bude nešto na početku da naučimo, da ne bude smo samo pričali u ovom stilizovanju. Glavno ćemo koristiti najčešće stvari iz ovog toolboxa, to su batoni, labele i text boxovi. Znači ajde, dodat ćemo jedan baton. Ovo sad radim nešto od prilike, jer ne znam kako će to da izgleda. Sad ćemo za taj baton napisati tekst kraj, pošto je to osnova svake dobre aplikacije da možete izađete. Kao svaka kuća mora da ima vrata ili prozor, negdje mora da iskočite. Dodam neki lep font, da li ima onaj Nina font, on mi se baš sviđa. Nema veze, nećemo baš insistiramo na Nini, ajde u Verdanu. 12, ajde. Opa, vidite kako je lepše. Sad ćemo da stavimo neku drugu boju, da malo vežbamo stilizovanjem. Tu ćemo staviti, ajmo ovu. Vidite sve lepe probrane boje. Za sad ajde prvo da napišemo za ovo kraj. Kako ulazite da pišete program? Najlakše vam je, ja vam pričam, znači da je najbolje tako da radite, da ne mora traže vamo namo. Znači najlakše ćete zapamtiti, samo 2 put kliknite na ovaj baton. I to sad očitava neke pola sata. Opa, šta je ovo, iznenadio me. I sada treba da napišete šta ovaj baton treba da radi. Pošto na batonu piše kraj, znači nama treba da izađemo iz ovog programa, tako da pišemo najbitnije stvar koju treba da se nauči, to je application, vidite on sam ponudi te reči, tačka, odnosno tu exit, otvorena, zatvorena zagrada, vidite on već razmišlja malo bolje od vas šta ste vi htjeli da kažete i obavezno na kraju tačka zarez. Tako se zatvara kod. Znači objasnit ću vam malo dalje kad budemo odmicali gdje treba tačka zarez, gdje ne treba, ali za sad mogu da kažem ko je upoznan, znate da kada su petlje u pitanju, tačka zarez se ne stavlja, ali vidjet ćete, doći će mi do toga. Inače ne treba da se čuva, ali ja imam naviku da non stop čuvam izmene, ali Visual Studio pri pokretanju ovdje imate, ovdje pokrećete inače vaš program, pri pokretanju on čuva sve promjene u programu, tako da teško da možete nešto zagubiti, ali ja volim da pokrenem na F5, vi možete klikom ovdje ili na F5 svejedno, ali to ostavljam vama na volju, nije nešto preterano bitno da li ćete na jedan ili drugi način, samo malo čekamo da pokrenem, pošto inače je ovaj program malo zahtevniji, nova verzija. O čemu se radi? Evo ga. Vidite, baton menja malo u boju okvira kad prelazimo preko njega. No šta se dešava ovdje sa strane? Ja sam ugasio program umjesto. Evo vidite kako su lepo radili program. Znači idemo pritiskom na ovaj kraj, izlazimo iz programa i ono što smo mi htjeli da postignemo smo postigli.
Sad imam samo koliko snimam, da li da krenem nešto dalje, pa mislim da ne bi bilo poželjno jer je 10 minuta traju uvodni klip, tako da ćemo u sledećem klipu se upoznati sa nekim početcima o C-Sharpu. To bi bilo to za ovaj video, nadam se da ćete nas podržati lajkom ili tako što ćete se priplatiti na naš kanal, podeliti ovaj video sa vašim prijateljima, rodbinom, familijom, sestrama, svastikama, tetkama i ostalima. Hvala vam na gledanju, nadam se da nije bilo previše dosadno i nadam se da ste nešto naučili. Vidimo se u sledećem videu, to bi bilo